Leta zunze ubumwe za Amerika rero zakunze gushinjwa yuko zinyura rwagati mu biganiro zikangiza imigambi yo kugera ku mahoro, zigaba ibitero kandi ibiganiro by'amahoro bikomeje. Ku mugoroba wo kuwa mbere, ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi byari byahumuye i Doha. Mbere yabyo Amerika, Iran na Israel bari bagaragaje ko ibiganiro biri gutera imbere kandi ko bigenda neza. Nyuma y'uko kuwa gatanu w'icyumweru gishize Perezida Trump yari yavuze ko amasezerano yagutse yamaze kuganirwa ku rwego rukomeye, abantu batangiye gutekereza yuko impande zombi zigiye kugera ku masezerano y'agahenge, ibintu bikagenda neza. Mu butumwa bushya yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Truth Social, Trump yavugaga yuko Amerika izihutira kugirana amasezerano na Iran, yongeraho yuko igihano cyo gufunga ibyambu bya Iran kizakomeza gukurikizwa mu buryo bwuzuye kugera igihe hazagerwa ku masezerano, ariko abantu bumvaga yuko amasezerano nta kabuza ari vuba. Hari umuyobozi umwe w'abanyamerika wabwiye CNN ko amasezerano y'ibanze hagati y'Amerika na Iran ngo agiye guha impande zombi iminsi 60 yo kumvikana ku ngingo za nyuma. Uyu muyobozi yavugaga yuko ari uburyo bwo kwizerana, ariko hakazabaho igenzura rikomeye hagati y'impande zombi. Trump rero kuwa mbere yavugaga yuko naramuka agiranye amasezerano na Iran atazaba ameze nk'ayakozwe ku gihe cya Perezida Barack Obama, akavuga yuko bizaba binyuranye cyane, ariko ko nta muntu n'umwe urayabona cyangwa ngo amenye ibintu byakubiyemo, ngo yarakiri mu biro bya Perezida Trump gusa. Mu gitondo cyo kuwa mbere, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Abanyamerika Bwana Marco Rubio yavuze ko ibiganiro bikiri mu rugendo. Icyo gihe yongeyeho yuko hari ikintu gikomeye cyane kiri ku meza kuberebana n'ubushobozi bwa Iran bwo gufungura inzira y'amazi ya Hormuz no kwinjira mu biganiro bifatika bifite kandi igihe ntarengwa ku bibazo bya nucleaire. Bwana Trump icyo gihe yavugaga yuko ibiganiro by'uwo munsi kuwa mbere ngo biri kugenda neza, gusa asa n'uca amarenga asubiramo yuko ibikorwa bya gisirikare bishobora gusubukurwa niba nta masezerano agezweho. Ku rundi ruhande, ikigo cy'itangazamakuru cya Iran cyitwa Tasnim News cyo cyavugaga yuko Iran itemeye ingamba nshyashya zijyanye na gahunda yayo ya nucleaire mu biganiro byo kurangiza intambara. Nubwo byari bimeze gutyo, hari umuyobozi umwe mu bakuru ba Iran wabwiye CNN ko hamaze gutegurwa intambwe ikomeye mu biganiro byo mu minsi yari yabanje. Anongeraho yuko bishoboka cyane kuba impinduka zikomeye mu rwego rwo kurangiza intambara. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran iyo yavugaga yuko hari urwego rw'ubwumvikane runaka rwagezweho hagati y'impande zombi kandi ku bibazo byinshi ngo barabiganiriye, ariko nanone iyo minisiteri yongeraho yuko amasezerano atari hafi guhita ashyirwaho. Hakurya muri Isirayeli hari ubutumwa bwahaturukaga bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane X. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Benjamin Netanyahu yasubije amakuru yavugaga yuko hari amasezerano ari kuvuka hagati y'Amerika na Iran, gusa washimangira yuko Iran itazigera itunga intwaro za nucleaire. Ubwo rero ahagana ku mugoroba, amakuru yaturukaga ku rwego rwa diplomasi yavugaga yuko ibiganiro bikomeye byatangiye muri Doha kuva mu gitondo kandi ko bikomeje. Itsinda rikomeye rya Iran riyobowe n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko wa Iran Mohammad Bagheri Ghalibaf yari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi ndetse na Guverineri wa Banki Nkuru y'icyo gihugu bari bagiye Doha kuwa mbere kugira ngo bagirane ibiganiro ku bibazo birebana n'inzira y'amazi ya Hormuz ndetse na uranium ya Iran itunganyijwe ku rwego ruhambaye. Mu bibazo byarimo biganirwaho hari harimo amasezerano ya Iran yafunzwe cyangwa yafatiriwe akubiye mu nyandiko y'ubwumvikane yarimo iganirwaho hagati y'impande zombi, no kuvuga Washington na Tehran. Icyo gihe kandi bavugaga yuko ngo azaba ari kimwe mu gize amasezerano ya nyuma. Aya masezerano bari kuganirwaho hagati y'impande zombi ndetse itsinda ry'impande zombi ziri i Doha muri Qatar. Amerika ngo yagaragazaga ubushake bwo kwinjira mu biganiro neza, ariko nanone ibiganiro byabaga abategetsi bari kuvuga ibyabo. Trump yavugaga yuko ateganya kurimbura uranium ya Iran itunganijwe ku rwego rwo hejuru, akavuga yuko izoherezwa muri Amerika cyangwa se igasenywa bya Burundi gasengerwaho iri cyangwa se ikajyanwa ahandi hantu hemewe. Mu butumwa icyo gihe bwo kuri Truth Social, Trump yaragize ati uranium itunganijwe izahita ishyikirizwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ijyanwe iwacu hanyuma irimburwe burundu, cyangwa se ikiza kurushaho ku bufatanye na Repubulika ya Kisilamu ya Iran izarimburirwa ahantu iri cyangwa ijyanwa ahantu hemewe. Ati komisiyo y'ingufu za atomike cyangwa urwego rusa nayo ruzaba umuhamya kuri icyo gikorwa tuzakora. Mu cyumweru cyari cyashize,
Trump yari yabwiye abanyamakuru mu biro bye yuko Amerika itazigera yemera kureka uranium ya Iran itunganijwe, ariko ngo hari itangazo rishya rigaragaza yuko Washington yemera ko Tehran yagira uruhare muri icyo gikorwa cyo gusenya izo ngufu. Trump ati birashoboka yuko tuzayimbura tumaze kuyifata, ariko ntabwo tuzemera yuko bayigumana. Gusa mu kuyirimbura Amerika izamenyesha Iran cyangwa bakorane. Abayobozi ba Amerika rero guhera icyo gihe batangiye gukoresha interuro igira iti niba nta uranium nta n'amadolari. Bashakaga kuvuga yuko ububiko bwa uranium bugomba kubanza kurimburwa mbere yuko Iran ibona inyungu z'amafaranga zaturutse ku masezerano ateganijwe yo guhagarika intambara ndetse no guhabwa amafaranga yabo yafatiriwe mu mabanki mpuzamahanga. Bwana Mohammed Bagher Ziridgar aherutse kugirwa umuyobozi w'inama nkuru y'umutekano muri Iran. We yagaragaje umurongo ukakaye cyane mu butumwa bwe bwa mbere yageneye abanya-Iran, aho yagize ati nta gusubira inyuma kuzigira kubaho mu rugamba Iran ihanganyemo n'abanyamerika na Israel. Niko byatangajwe n'ibinyamakuru byinshi muri Iran nka Tasnim. Bwana Ziridgar yaragize ati urugamba rwo ku rugerero rwa diplomasi ndetse n'urw'abaturage basohotse mu mihanda byose byagaragaje ukudacogora kandi byashyize umwanzi ku mavi. Ziridgar ni umwe mu bantu bakomeye cyane bamaze igihe bakorera ubutegetsi bwa Iran. Yagizwe umuyobozi w'inama y'umutekano mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka asimbuye Ali Larijani wishwe mu gitero cya Israel. Mbere yaho yari yungirije umuyobozi mukuru w'ingabo z'impinduramatwara, kandi kuzamurwa kwe nyuma y'urupfu rwa Larijani bigaragaza yuko iri tsinda rikomeje kugira ijambo rikomeye muri Iran kuva intambara yatangira. Yasabye abaturage ba Iran kugira ubumwe no gukorera hamwe, avuga yuko nabyo ubwabyo ari urundi rugamba. Yongeraho ati gukorera hamwe mu gukumira amagambo cyangwa se ibikorwa by'umwanzi byose bishobora guteza amacakubiri bizageza Iran ku ntsinzi ya nyuma, kandi Imana izabishaka. Hari umuyobozi umwe wabwiye The Washington Post yuko ubutegetsi bwa Amerika bushyigikiye Israel muri gahunda yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya Hezbollah. Anavuga yuko Israel itazigera isabwa kwemera ibitero ku ngabo zayo no ku baturage bayo. Ati kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane Hezbollah yarashe drone zirenga 1000 na rocket zirenga 700 ishaka gusenya ibiganiro biri gukorwa hagati ya Libani ndetse na Israel. Uko ibintu bihagaze ubu ngubu rero ntabwo bishoboka yuko ibyo bintu by'ibitero byakomeza. Uyu muyobozi yavuze yuko Hezbollah ariyo nyirabayazana w'ibibazo byose. Yongeraho ati yishe amasezerano yo guhagarika imirwano ku itariki 2 y'ukwezi kwa gatatu, kandi ubu ngubu irashaka kubuza abaturage bari Libani kugera ku mahoro no kongera kubaka igihugu. Aya magambo aje mu gihe ibiganiro byo kurangiza intambara muri Iran bikomeje. Tehran nayo yasabye yuko intambara yo muri Libani ihagarara nk'igice cy'amasezerano. Amakuru acaracaraga icyo gihe yavugaga yuko ingabo za Israel ziri gutegura kwagura ibikorwa bya gisirikare muri Libani, kandi ko mu gihe cya vuba ahangaha ibikorwa bizagira umurego ukaze ku bufatanye n'abanyamerika. Uwatangaje ibi ngibi yongeyeho ko ingabo za Israel ziri no gusunika gahunda yo kugaba ibitero i Beirut kimwe no kwibasira abayobozi bakuru ba Hezbollah. Avuga yuko ubu buryo bwa gisirikare bukaze bugamije guhangana n'iterabwoba rya drone za Hezbollah, harimo drone zikoresha fibre optique, kubera ko Israel yagize ibibazo bikomeye cyane byo guhangana n'izo drone. Kugera n'ubu ibitero byinshi bya Israel byibanze mu majyepfo y'umugezi wa Litan, aho ingabo za Israel zigenzura agace kari ku mupaka. Hezbollah nayo yakomeje kwibasira imiryango ituye ku mupaka wa Israel ikoresha drone ndetse na rocket. Mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ku munsi wo kuwa mbere nimugoroba, Minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu yavugaga yuko igihugu cye kizakaza ibitero kandi ko kizongera imbaraga mu bikorwa byo kurwanya Hezbollah. Israel Defense Force ivuga yuko no mu ijoro ryo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri yari iri kugaba ibitero ku birindiro bya Hezbollah mu kibaya cya Beka mu burasirazuba bwa Libani ndetse no mu tundi duce tw'igihugu harimo n'umujyi wa Tyre uri ku nkombe z'inyanja ya Mediterane. Mu bindi Israel Defense Force yatangaje, yavuze yuko yagabye ibitero bikaze ku birindiro birenga 70 bya Hezbollah muri Libani ku munsi wa mbere n'uwa kabiri, birimo ibigo by'ubuyobozi, ububiko bw'intwaro n'ahandi hakoreshwaga n'iri tsinda mu gace ka Tyre. Mu ijoro hagati rishyira kuwa kabiri,
Iran yatangazaga yuko habaye iturika hafi y'inzira y'amazi ya Hormuz ndetse hinatangiza uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere. Iran yakekaga yuko ibi bitero biyobowe na Israel ku bufatanye n'Abanyamerika. Mu rukerera rwo kuri uwo munsi, ingabo zirinda impinduramatwara zatangaje ko humvikanye ibisasu bitatu mu mujyi wo ku cyambu cya Bandar Abbas, zari zishingiye ku makuru yaturutse ahantu hatandukanye. Nyuma yaho rero haza gusohoka itangazo rya leta risobanura ukuntu ibitero byari byagenze. Ingabo z'impinduramatwara muri Iran zavugaga yuko humvikanye irindi turika rikomeye ku kibuga cy'indege cya Bandar Abbas, banongeraho yuko uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere muri uwo mujyi bwahise butangira gukora akazi kabwo ko guhangana n'ibitero by'umwanzi. Ikigo cy'amakuru cya leta ya Iran cya Islamic Republic News Agency nacyo cyatangaje yuko urusaku rw'ibiturika byinshi cyane byikurikiranya rugumvikanye hafi ya saa sita z'ijoro mu mujyi wa Bandar Abbas, ariko bavuga yuko impamvu yabyo ari ukugira ngo bahungabanye inzira y'amahoro n'ibiganiro by'agahenge. Ikindi kinyamakuru cya leta ya Iran cya Fars cyo cyavuze yuko gishingiye ku batangabuhamya ngo hari urusaku nk'urwo rwumvikanye mu kigobe cya Perse hafi ya Sirinki ndetse na Jask. Mbere yaho ingabo za Iran zari zatangaje ko zafashe drone y'umwanzi muri icyo kigobe. Bandar Abbas ni umujyi uri mu majyepfo ya Iran, ni ahantu hari ibindiro bikomeye cyane by'ingabo zirwanira mu mazi no mu kirere bya Iran, kandi bifite akamaro gakomeye cyane kubera ahantu biherereye ku nkombe y'inzira ya Hormuz. Mu by'ukuri Abanyamerika na Israel babirasa bari bagamije guca intege ingabo za Iran no kuburizamo yuko Iran yaguma kugira ubugenzuzi bw'amazi. Nyuma gato igisirikare cya Amerika cyaje kuvuga yuko cyagabye ibitero cyise ibyo kwirwanaho byibasiye ibirindiro bya misile za Iran hamwe n'amato ari hafi y'inzira ya Hormuz. Mu itangazo ry'ingabo za CENTCOM z'Abanyamerika zikorera muri kariya gace, bati ingabo za Amerika zagabye ibitero byo kwirwanaho mu majyepfo ya Iran kugira ngo zirinde abasirikare bacu kugerwaho n'ibyago byaturukaga ku ngabo zo muri Iran. Umuvugizi wa CENTCOM ni Timothy Wilkins yabwiye CNN ko ibyasenywe birimo ibirindiro bya misile hamwe n'ubwato bwa Iran bwageragezaga gutega ibisasu byo mu mazi. Yongeraho ati CENTCOM ikomeje kurinda ingabo zayo muri aka gahenge kariho. Mbere y'ibi ngibi ingabo za Amerika zari zarasanyeho n'iza Iran mu gihe cy'agahenge. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu nanone Amerika yibasiye ibindi bigo bya gisirikare bya Iran byashinjwaga kugaba ibitero bya misile, drone ndetse n'ubwato butoya byibasira amato y'intambara y'Abanyamerika anyura muri Hormuz. Perezida Trump yari yahaye uburenganzira ingabo za Amerika bwo gusubiza ku bitero byose cyangwa se ibikorwa bya Iran bishobora guteza umutekano muke muri iyo nzira y'amazi ifite akamaro gakomeye cyane ku bucuruzi bw'isi. Icyo gihe kwa kabiri Marco Rubio yavugaga yuko ibiganiro byo kugera ku masezerano na Iran bishobora gufata indi minsi mike. Ni ibintu byagabanyije icyizere cy'uko iyi ntambara ishobora kurangira vuba ahangaha, ahubwo abantu bagatangira kugira impungenge z'uko ibitero bishobora kwiyongera. Abajijwe ku gitero cy'uwo munsi, Bwana Rubio yongeye kuvuga yuko inzira ya Hormuz igomba gufungurwa, ariko uko byagenda kose ikagenzurwa n'Abanyamerika. Ati biri kuba mu by'ukuri binyuranyije n'amategeko, ntabwo byashoboka yuko byakomeza kandi si ntabwo ishobora kubyemera. Nyuma y'ibi ngibi rero ingabo z'impinduramatwara za Iran so zatangaje yuko zizasubiza mu buryo bukomeye cyane ku bikorwa byose ibyo ari byo byose byo kurenga ku masezerano y'agahenge. Itangazo ryabo ryavugaga yuko ingabo z'Abanyamerika zinjiye mu kirere cya Iran mu gace k'ikigobe cya Perse, bemeza yuko kubera iyo mpamvu barashe drone y'Abanyamerika mu bwoko bwa MQ-9 ikagwa hasi, kandi ko barashe izindi drone bashaka kuzihanura kimwe n'indege y'intambara ya F-35 y'Abanyamerika bigatuma zisubira inyuma. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei yavuze yuko Amerika itazongera gutekana na rimwe ahantu hose ifite ibikorwa byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga amenyesha abanya-Iran, Khamenei ati igihe ntabwo kizasubira inyuma na gato, kandi ibihugu byo muri aka karere ntabwo bizakomeza kuba ingabo zirinda ibirindiro bya Amerika. Mu bundi butumwa bwatangajwe n'itangazamakuru rya Iran mu gihe cy'urugendo ngarukamwaka rwa Hajj, Khamenei yavuze yuko Iran yashoboye gukubita Amerika urushyi rukomeye no kuburizamo umugambi w'Abanyamerika wo guhatira Iran kwemera gutsindwa. Icyo gitero rero kiri mu bintu byatumye igiciro cya peteroli kizamuka bitarabaho, nyuma y'uko hari hasakaye amakuru y'uko ingabo z'Abanyamerika zagabye ibitero muri Iran. Ibiciro byose bitangira kuzamuka. Uyu munsi ibiciro byazamutseho nibura 6% cyangwa se hagati ya 6 na 7%. Mbifurije kuryoherwa n'ibiganiro byacu, mugira ibihe byiza. Imboni TV,
imboni ya rubanda.